Lazy. Want je sap aware tide, want je wakanga wa Santa Koi. Zij de mek ugo in slavernij. Dat na een vraag voor brada. Zij de mek ugo in slavernij. Vaka mi brada. Apchi brada voor actie taki, voor zij de mek ugo in slavernij. Bigwan. Apchi brada voor. Amai wakanga wa Santa zij de blaka ma go in slavernij. Koso roep brada kono bigwan. Big man. Look one more bigwan. Bigwan. Wap brada voor actie af zij de ugo in slavernij. Kosorip chibrada. Who stop smoking cigarette? What a cigarette of Kiru? That's right. Ye pay money, fika siki. Dalak yo de ino de kusanta ino mango uro komoro. Want in long pori. Yes, right. Ishi, haki mi brada. A beaucoup de Deutéronome maakt de 20 verset. En als dat passa zo, dat heeft u arginada. A beaucoup de Deutéronome maakt de 20 verset. En als dat passa zo, dat heeft u zijn argi fini na de stam voor Masra Yugado. Voor zie, en voor toe alem commanderi, die zie mi commanderi utite. En Masra Yugado sa zet u heen. Dat dat voor la volk voor groot tap. Hier is agado taki. If you do the commanderi, dat gado oseti hey tap ala volku voor groot tapu. Amano tako de gelijk, amano tako de ondroding. Maar die de foude, hoe dat loopt toe of hoe dat groot. Ja? Oh, no de slaaf moro. It's like hoe dat tapu. Oké. Suma op de bangi, suma op de bus zij rijden op. Oké. Pay bij het terug. Oké, dat fire taku dat tapu. Hoe de slaaf ete mi brada. Hoe de slaaf ete wat u verstaan. No draait moto na slaaf mentaliteit. Suma na you. Kom ik zie wat aan. If we masroto ya €1000. Dat 10 jaar masroto. Dat man Lucy. Dat man tak is vrij. Maar in een jari no montang. Well no. Die de man jaru collect slaaf ja. De man tai kubaka di de man lusu tak ununaf Israel go baka dape. De man jaru go baka dape. Huh? The fires are paid. Well no. Pede man jaru moto. Afrika, Israël, pef Afrika, uno sabi. Ja toch? Uno na de Israëliet van Bijbel. Die de man pot een slaaf, ja de man no charu go baka. Ja toch? Daarom mek a Bijbel is na uno buku. Daarom mek u de inslavernij ete. Arki saga do taki. Give me Deuteronom 28 vers 48. Arki saga do taki mi bro. A beaucoup de Deutéronome maakt de 20 vers 48. We dan you sa dini you feyanti. This is Masra sa sending against you. Arki taku de inslavernij. Gado tak yo dit ifiyanti di gado send against you. Fayo dini de man arki. Na ini angry tem. Na drei watra. Na in angry tem. Te go by nyang. Pe by. The snakey. Dat one taksan. Ye dini ifiyanti. Lazy. Na drei watra. Te one watra. Pe by. Ye dini ifiyanti. Lazy. Na ini so skin. Te one crossi. Pe by. Ye dini de snakey. Lazy. En na man carry voor Alassani. Tim go datra. Te im go srekaitifi. Alasan sa im du pingo. Ai ifiyanti. Isi? Hoe de inslavernij ete mi brada. En nog sta fasi fa ook moto janono. You abif collect unuja. Biki hoor de wet voor gado. One day dat je snap janga unu ook toe. Stop smoko. Stop go baka. Yes smoko? Oké. De wet voor a Bijbel dat umori. Oké? Give Deuteronom 28:15. Wo bigi dat. Arki bumi brada. Isap suma na you. Sot valk na you. Maron. Sa betekent maron. Sana betekent is maron. De slaaf of fossi. Suma kasuka betekent is maron. Maron want dat weggelopen vee. Is je? Sana vee. Is je? Ik is vee tela scoren. Vee na meti. Je verstaan? De mij karu meti. Alas masai kares reftak en amaron. Nou een meti de mij karu meti. Weggelopen meti. Weggelopen pingo. Weggelopen pakira. You see? Dat nasa de mij karu. You are no maron. You na Israel. Yes, right. You see? Is that found to sabi? Huh? Give me Isaiah.
Ja. Give me Isaiah. A boek voor Jesaja 1 vers 3. Da kou sabi e masra. En da buriki sabi da koi fu e masra. Zie, gado tak wan kou sabe masra. En wan buriki saba koi fu e masra. Lees je? Ma Israël no sabi. Mi people no praxeri. My people no praxeri. Father. Fawaka father. Arki, one problem me de ingi bradafu. Father, de man kuda de ingi bradafu 60 yari. Father. Father ere uno. Is he? Arki, lees hij baka? A boek voor Jesaja 1 vers 3. Da kou sabi e masra. En da buriki sabi da koi fu e masra. Ma Israël no sabi. Mi people no praxeri. Gado people ne praxeri. So then me ask sumana you itak you na maron. Just know if gado taki and people no sab sumana eng sumana you. You know first time? Okay. Me ask so net sumana you itak maron. Maron no de in a Bible. Yeah toch? No gado tak and people no sab sumana eng. Sumana ding. Yeah toch? No me ask you no sab sumana you. That one tak if gado tak and people no sab sumana eng. Sumana you. You na gado people mi brother. You na Israel lukunya. The name is the gado karu. Unu srananja meest of unu na a stamp for Benjamin. That's right. Okay? Unu na Benjamin. Okay, mi brother, this na sa gado karu. This na sa the wicked magron tapukar unu. Okay? De bijnamen. Make a lezen. Lees ik je brother? Maron zijn vrijgevochten tot slaaf gemaakt. En hun nazaten. Het woord Maron stamt af van het begrip Cimarron. Dit is een Caribische Spaans woord. De betekenis weggelopen of wilder vee. Zie? Weggelopen van wilde vee. Dat na betekenis sa de maikar uno. Maron. You are no Maron, mi brother. You na Israel. Dat gado kar you. Okay? No, kolukusa ne Israel wantaki. Kolukusa aneng Israel wantaki. Give me Genesis. Leesgi sa aneng Israel e beteken. Okay, mi brother? A boek van Genesis 32 vers 28. En abetaki. You name nos de Jacob Moro. Arki mi brother. Sane karine? Ismael. Okay. Ismael. Sosi? Sabrina. Okay. Mo aksu wasan. Net u brother aksi taki. Saide mek ugo in slavernij. Jaso je şu aan boord. PSG schrijft ja. Huh? Omdat in ons absuma na you, soort volk na uno. Mix food, san. You pana? Huh? Amaka? Blakaman, soort volk. Fotoman, ma blakaman. Okay. Uno, Arkino. Uno, na fu astam fu Benjamin. Gado karu Benjamin. Okay? Dat na astam. This is na de nensa gado ki uno. One blakaman in ofene in a Bible. And then blaka na one kleur. One follow no ma ap one neng fu one kleur. You understand? Dus de man o makaru blaka ma wanti aprodistani. Di blaka moro minangayu. De man e kar de ma blaka ma. Kamata wan hundistani. Ja toch? Dus lep wan follow uno ma ap one neng fu one kleur. Okay? Ubeleru brada sone. Dat uno neng gado karu Israel. Okay? No, wosoru sa Israel betekent. Dat visap dat juna wa Israeli. Lezen? A boek van Genesis 32 vers 28. En abetaki. You name nos de Jacob Moro. Maar Israël. Because ileki wakonu piki. You be abigrakti na gado. Na libisuma en you be wini. You see? Abgrakti na gado. Unu na wa tranga follow. Wa mooi follow. Wa people sa gado for kisi. You ano black man. You na Israel. Sumana you mi brother? Sumana you? Sumana you? Isa fusaide mek de trafolog no ma fisa basan disi. Isa fusaide. Arki sa gado taki. Gim Deuteronomium 7 vers 6. Arki sa gado tak abra uno. Mi brother?
Arki sagado tak abrayu. Arki sagado tak abrayu. Arki. A boek van Deuteronomium 7, vers 6. Vers 6, because you the was Santa people ki masra you gado. Because you don't want Santa people. You don't want Santa people. You don't want Santa people ki gado. Lees it? Die masra you gado. Masra you gado bever kisa you. Dat je was presrudu volku die het schrijft. Voor mappen voor alle volku. Die zit daar na tapu grond tapu. Here, gado tak you know special people. Gado for kiso you, morolek ala de tra follow fu grontapo. Maar voor zij de mek disip sanga, omdat uno wan arki gado. Uno wan hoor de wet fu gado. Tidena asabat day, uno mag buy en serie. Maar uno gadati, we leer you in a Bible sumana you. Okay? You na Israel, who upcracked in a gado. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord, His word